पाव की थोरम सब याबिरिब ख्वाई पुनंग पुराजन खुमुक्सम तरानो ओक्चबग लोइनेना खुरुमजरी हौजे इरमदा ममदी अपालंगी ओइबा मरुओइ पाउसिंग मियाम पीजरी हौजे ngasi ओइबा मरुओइ पाउसिंग ngasi dagi sitting tare laigadawa assembly gi mifam hौरगनी deputy cm yauna mla tara saruk yargadra yaroidra khangdri kuki lamenba singna sana kathel gi khunja sing tamna nongmei kakre irang solaba sing yauna nupi sing damak budget lupa crore chahung yankai haplagani cm manipur gi hol sing da su bung utpa hore loinana UPSC gi civil services examination lisingani kunga mangada manipur dagi candidate taruk mai pakle hoji makha tabu pau pijari ngasi dagi sitting tare legadabe assembly gi mifam hौरगनी deputy cm yauna mla tara saruk yaragadra yaroidra khangdri mamang thagi mari da chief minister y khemchana lusingma nong balenga lingkraba matung thangnaba numit tha adugi manga da tara ni thui suba manipur legislative assembly gi tare suba mifam da governor ke bhalana address piduna hodokraba matung da speaker na sign dai ezon tawrakhiba session adugi makha taba mifam hayeng ayuk pung taramathoi tarakpatagi mausagumna chathaba hौरगनी budget session oibaga loinana setting tare leiduna tha sigi tara tare phawba chathagadaba mifam asigi hayeng ahanba numit ki pangthokadaba house ki business singda obituary reference business advisory committee report puthokpa supplementary demand for grants lisingani kunga manga kunga taruk puthokpa senba sahi lisingani kunga taruk kunga tare ki budget estimate puthokpa governor na mifam hodokpa numita pikhiba address khanaba yauna lenga ki maikaidi karigumba bill sing leirabadi house to puthokadori adum moinama hauji laglibo wafam de hayengdagi hौरगदबा session asigi mathau taba thorang punamak loisilaba sumi pham asida deputy chief minister nem chakip gen yauna kuki jogi mla tara na physical oina house te attend tawragadra natraga tawroidra haibasini matam sida panba yabadi mamang thagi mari da deputy chief minister y oina wasaklau kibi nemsa kibgen na mathangi numita pangthokiba assembly gi mifam da new delhi gi manipur bhavan da gi virtual mode saruk yakhibani ma khaktana tana imphal gi lok bhavan da laktuna wasaklau gi thorom da haktheng na yawrakhiba mla ngurgang su sanate amasung lm khaute su virtual mode saruk yakhibani kuki jogi mla tarana house the physically attend तौगद्रा मसिगी दमा assembly की माइकेदगी करी करंबा खनबा थौरांग लौखटपा याबगे लेबगे हाइना assembly की official अमदा हंगुबदा मिफम मसि महौसागुमना निंथीजना पांगथोना मरी लेनबा authority ना assembly की माइकेदगी आइबा सेरोन सिंह पिदुना लखुबम थोकपा थबक सिंह लौखटपा लेखरे हाउस की मेंबर सिंह बुंगाक सेनबा यावना मखोगी मथौ ताबा थबक थौरम सिंह लौखटपदी स्टेट लेंगा की थौदांगनी हाउस की ओइनदी मेंबर सिंह ना हाउस की precinct manung da leiriba phawbagi assembly ki market ki makhoi gi thodang logudabani house asigi member punamak ki mafam phampham di mausagumna adumak thorang toduna leiri harki adumona ma pawsi asina thajaba yawa pham dagi phangba pawgi matung inadi hayeng dagi hawdoriba house ki mifam da deputy chief minister nem chaki gen yauna kuki jogi mla sing laktuni physical attend tawroi hari adubu masigi matang official oiba report ti phangkhide panba yabdi mamang thagi mari da wasak lokhibachi minister deputy chief minister ani amasung minister ani gi portfolio singdi tha sigi mari da secretary na thokpa notification amagi matungina yen thokharban cherol adugi matungina deputy chief minister nem chaki bena rdn pr tan hills deputy cm losi dikona phed forest environment and climate change Minister Govindas Konthak Jomna Home Amasung Yas Pubagaloina case local art and culture Amasung tourism Puragani. Chief Minister Giwana di Deputy CM Amadi Minister Ani Sida Yentokta Department Sing Puragani Haina Pundokibani. Ujumakata Bamoro Pau Sing Pijari Kuki Lamen Sing Sana Katel Gi Kunda Sing Tamnano Mai Kakre.
मतम खरगी ममांदगी उखरुल डिस्ट्रिक्ट की लितान पीएस न कोन मफम खरद कुकी मिलिटेंट सिंह मखोगी खुलाई पाइबा वॉलंटियर सिंह खुसम नदुना युमलो नमना लेमिनारपा तांखुल सिंह दन नोंबै कापतुना की हनबा यावना युम कई मई थाबना सिंह थौदो सिंह चथरपदगी मफम असिदा हेनबा सिक्योरिटी फोर्स सिंह डिप्लॉय तौदुना लाक्सिनबा होनरिङै सरकता लमेनबा कुकी मिलिटेंट सिंह तांखुल सिंह खुलमा ओरिबा सना कैथेलदा अमु हन नोंबै कापसिनदुना अके अखंग नंगनक्रे थौदो सिंगारान नुंथिन पुंग अनी मखाइरोम तारपदगी हौरदुना पुंग अहुम तारप फावद मिनिट 10 रोम चुपना सना कैथेल खुनगी खुंजा सिंगना लबुक्ता थबक सुरिङैदा मखोय तमना अफब मखलगी नोंबैसिंग सिनदुना कापलखिबनि हाइरि थौदो सिगी मतंगदा फंगबा पावना हाइबदा कुकी मिलिटेंट सिंगना खंगौदना कनो मोंगद नोंबै कापसिलपदगी सना कैथेल खुनबु ngak सेलकलिबा तांखुल वॉलंटियर सिंगी माइकैदगी सुखुत हंदुना नोंमै कापखि हाइरि अदुबु नाकलनी की मरकता सांगथदना खुद थोन खीबदना खुद थोन खी दबना असोअपन यावगी पावदी लेखिदे थौदो असि कोकी मिलिटेंट सिंगना सना कैथेल खुनगा ताइनन लैबा मखोगी लेबलेन खुलद लैबा साबा बंकर सिंगदगी सना कैथेल तमना नोंबै कापसिलखिबनि हाइरि थौदो असिगी पाव फंगबद लितान पुलिस न सेंट्रल फोर्स सिंगा खुसमनदुना थीब हुंबगी थबक चथकी अदुबु मिफा मैपुंदी लेखिदे थौदोक थोबमद कंबाइल फोर्स संगसिलपदगी खुलाई पाइबा सिंग मफम अदु थादोक्तुना चेनखि हाइरि थौदो असिबु सना कैथेल विलेज अथॉरिटी उखरुल डिस्ट्रिक्ट की चेरोल अमना कनु मोंदु यानिंदब फोंदोरकली कुकी टेररिस्ट सिंग तांखुलगी युम सिंग मै थाबा लामै थाबा अमसु नुंमै कापद नतना खुंजा अमबुसु ममांग थागी कुनगो हुमदोइदा गन पॉइंट फारा पुबगी थौदोक थोखरबनी हारदुना मखा ताना असिगुम थौदोक सिंग थोंदनब लो इन्फोर्समेंट एजेंसी सिंग खुदकता थबक लखटपियु हाइरि इरांग सोलब सिंग यावना नुपी सिंगदमा बजेट लुपा करोड़ 450 हाबलगनी सीएम मणिपुर की नुपी सिंग मरुओइना इरांग असिना सोल खरबा इमाइबेल इसे इसल सिंग याइफनबगिदमक हंदकी बजेट असिदा लुपा करोड़ 450 की बजेटरी प्रोविजन लेरे अमसुंग सेंफम असिना स्टेट असिगी नुपी लाख 3.5 कानब फंगलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर वाई केमचाना ngasi फोंदोखरे वाफम से सोशल वेलफेयर लोइसंग सिंदुना सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोकबा मालेमगी नुपी सिंगी नुमिता अथोबे मिथुंगलेन ओइकिबा चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी राइटर्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स हाइबा पांदम दा पांगथोकबा थौरम दा चीफ मिनिस्टर ना मणिपुरी नुपी सिंगी थौनाबु सिंथार दुना मणिपुर पुवारी की तांकक कयादा मणिपुरी इमा सिंगना नुपी सिंगना सेमिलोंदा अमसुंग इशू कयादा अचौब थौदांग लौदुना लागली मपुरोइबे कायन खरबी नुपी अमने एंसांग द योलबसु फी सारबसु सुमना मचा सेंब थाकपद नतना अचौब मी ओहेनब ngami ngasi malengi nupi singi numisida manipur gi irang solaba state asida kha wang nongpok nongsup changnaba yadaba leiriba si ngasi gi numisida gi hauraga changnaba yabagi lambi amale horasunu haina su sembirakpa mapu da thauniki loina irang asina son kharaba imai bel iche isal maru oina semilonda aduki mati awaba thengnari ba matamni makhogi awaba kharma khai kokna na balenga na nupi lak ahunga dasmik manga da kana ba pina ba handaki budget asida hamna ba provision leire haki thorum sida mla s kb na khunai da nupi singda miot minai chathaba kaya sidagi ngak thokna ba yauna nupi singasu lenga ki scheme singa masung constitution na piri ba hak sing munna khangba tangai phade haki UPSC की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिसिंगनी कुनगमा दा मणिपुर की कैंडिडेट तरुक माई पागले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लौदुना ममांग चाइगी अगस्त पांगथोके बा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिसिंगनी कुनगमा अमसुंग एग्जामिनेशन असिदा माई पागलबसिंगी ओइना ममांग चाइगी डिसेंबर दगिना चलिबा चाइसिगी फेब्रुवारी फावबद पांगथोकिबा पर्सनालिटी टेस्ट की इंटरव्यू की रिजल्ट लौथोरपदा मणिपुर की कैंडिडेट तरुक माई पागलकले माई पालव सिंह रोड नंबर सिंगलोइना केलविल गिलमिलियन जौ चामग कुंथाग मरी वाहेंगबम रेणुधर चातुक यांखैनिथोय टीएस बाबानी जोन चानिपान राहुल मोरांग थेम चानिपान कुनगन मरी लियांग खोसांग बुआनम चानिपान हुम्फुगनिपान निथौजम ऋषिकांत समापन सुमना अहुमनी हाइरि
Manipur ki whole sing the su bung utpa hore. Numit khane ki mamang na malam ki lem janingai or film ki wapta award phangla karba Manipur film bungi second release oina leba siki tungan ba whole sing da utki bagi manung san na tha siki tarukta kawagi Qmax whole the su review tawro matung de jury sing na film asidi miyam da utpada karisu akai ba yaudi masidi hena du miyam na yeng ba yawa film ni haina warib na raba tungda miyam utpagi ayawa piraga Manipuri whole sing the su kapa hore haina film forum Manipuri chairman ge hay school so na phongdoragli pauche sin forum gi chairman da film masigi matang da hangkiba wang sing gi pakum da ma na hai film ase Manipur khaki na tana lewa sigi mingchat purakhraba film amani film masidi ai koina thagat pham thui तब मनपुर की थिएटर सिंह मियाम द उटके हारबदी फोरम की गाइडलाइन सिंह ngakpigani forum की गाइडलाइन सिंह सिंह ngakpuga loinena review tawgodabani habigi wafam सिंह फिल्म असि tinga wari sanarba matungda film asi title register tawbuga loinena Qmax holder review tawkhibani film asi manipur gi leiriba issue singa amadi state asigi culture su yamna mami taba film ni loinena imung manung punna yengminaba yaba film amasuni film asina bapta award phalakpada manipur khaki natana india gi oina mai purakpa asidi aikoina thagatpham thui loinena asiguma khanaba film asidadi forum gi akhanaba guideline sing khara follow tawrabasu yamna kupna ateidi yengseludre maramdi masina miyam gi mingchat purakhraba film oibagini film asigi production team amadi distributor team na makhoi gi akhanaba format adu support tawba cinema hall khakta film asi kapa yagani madugi khudong chaba leitaba atei hall singdadi film asi kapa yaro maram de format adu support tawgada balonena distributor gi team na tharak tabadagini hairi forum gi wona de film asi miyam na yengba yaba masung kana ba piba film amani horagliba Manipur ki film makers singnasu film asi yengbada kana ba film amani haiba wafam sing phongdor ki haina makha tarki makha taba maroi pau sing pijari ngasidagi parliament ki budget session gi ani suba saruk hauragani lok sabha gi speaker om birla gi lokthoknaba thangalakpa motion khanaga dabana sarangna ba thokadori hoji makha taba pau pijari Parliament की budget session गानी सुबह सरू हायंदगी मखाता न सतबा होरगनी अदुमनमक हंदगी session असिद लोक सभा की स्पीकर ओम बिरला लौथोकनबा मोशन अमा opposition member चामग तरा निपान खुयेक पीरगा कांग्रेस MP मोहम्मद जावेद के सुरेश अमसुंग मालू रबी न मांगजौनना मुप तरुखिबना मसिबु सभादा पुथोक्तुना खन्नबदा चरांगनबा थोरकनी हायना नेशनल मीडिया संगे रिपोर्ट तरुकली Lok Sabha majority oidabani na motion asi maithirabasu yarima kai masibu leba asigi miyamda khanganaba hayeng Congress President Malik Arjun Kharge gi office ta opposition members sing punsinduna lalong yathoknaba thorang tawkhre hairi sakthong gas ki maman hengalapagi mayokta Congress na protest tawkhre Prime Minister Narendra Modi na lusingba India lenga na khangodana domestic amasung commercial LPG cylinder singi maman hengalakpatigi mayokta Manipur Pradesh Mahila Congress Committee ki President Mutum Sharma na lusingduna committee asigi members sing na yaningde ba phongdoktuna protest thokre ngasi Congress Bhavan ki gate chatagi ba protest President M Sharma na hai miyam gi is chupada haleng balai traba India lenga na handak domestic amasung commercial gas cylinder singi maman hengalakpagi maram miyam da sapsana khangan gadabani matam mamada Congress na lenga pairing ide domestic gas cylinder amagi maman sumnatagi lupa sahungu yangkai dagi samli phawbadang oikhibani matam madu da lupa kuntra hengalubada BJP na leibak thak kha ona akanba mawongda chanchin khibani adubu ngasidi makoina lupa lising amagi matakta hengal hankre haiki Malengi nupi singin mita korkom na nupi obi singbu ikai khumnarakli ngasi malengi mafam punamak ta pangthok na khibagum Manipur ki tongan mafam singda su pangthok khiba malengi nupi gi numit International Women's Day lisingani kunga tarukta coordination committee korkom gi publicity committee ki chairman ngapigani committee gi chairman amada nupi obi singbu ikai khumnarupaga loinani yaipa paujel pirakli Cherola Sinahai Malemgi Nupi Numit International Women's Day Mas Nipan Lakpada Nupi Obi Sing Nat
खुनाइलोन सेमिलोन अमसुंग लेसेमलोन की लमदा मालेम की पुवारी दे लौदुना लाक्लिबा थौदांग सिंगबु कोरकोमना इकाई खुमनाबो उच्चबगा लोनेना इरमदंगी नुपी गोबी पुनमकी मफमदा याइफा पाउजेल पिजरी हाइरी अयुक पुंग तरे मखाइदगी नुंथिन पुंग मंगा फाउबा हेवी वेहिकल सिंग चथुक चसिन तौबदा थिंगबा थमले YCCIC ममांग थागी कुनगा तरेता नोटिस थोखिबगी मतुंगिना था सिगी अहुम लेपा पोकपा नुमित के अयुक पुंग निपान मखाइ ताबा मतमदे इम्फाल ईस्ट की कोंथा अल्लुप के यूथ क्लब और कम इंफॉर्मेशन सेंटर YCCIC की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग पांगथोखरे हारिबा मीटिंग असिदा हौजिक क्लब असिगी फंपारिबा एजुकेटिव मेंबर सिंग असिना ताम अमग मखा ताना पाइबा लोइनना अहल्लुप कोंथा अहल्लुपता लेरिबा लंबी अनि मेन रोड अहल्लुप मंत्रिपुखी IBR रोड असिदा गोडाउन मसिंग यामना लेरकपदगी हेवी वेहिकल सिंग मरम ओरगा खुंजा सिंग महिरोय सिंग चतुक चसिन तौबदा अवाबा मायोकनबदगी साफनबा युपुंग तने मखाइदगी नुंथिन पुंग मंगा फावबा हेवी वेहिकल सिंग चतुक चसिन तौबदा अथिंगबा थमले हाइरि अथिंगबा असि मार्च 10 तगी चनबा हौरगनी लोइनना अथिंगबा असि नुमाइजिंग अमसुंग सुति निमितदी लेरोय हाइना YCCIC की सेक्रेटरी एन संजोगी चिरोल मन फोंदोरपी उरिपोंग नुपी अपुन मलुमना हुए लंपाव की पावमी यावना नुपी मापन द इकाई खुमनबु उतखरे उरिपो अपुन नुपी लुप UANR ना सिंधुना मापन सुमा मालेम की नुपी की नुमित थौरम पांगथोपगा लोइनना पाउसी एसकी पावमी नुमिता खोंबान तावम यावना लुप असिन कोनबा मफमदगी पुन्नन नुपी मापन द मागी सिंफमबु इकाई खुमनबु उतुना साल साइटिशन अमदी सेलगी मना पीखरे इमा लेबाक कायहंदना थमगे हायरबदी पुवारी अमसुंग जियोग्राफी खंगबु संगी इमा लेबाक मणिपुर बु कायहंदना थंब थोकना अमदी मतिंग लेना थमसी हायरबदी मणिपुर की मियाम अमदी मरेबाक इरेबाक सिबु कनब पांब सिंग लंदम सिगी पुवारी अमदी जियोग्राफी की मरमदा मुन्ना खंगब संगी हाइना जस्टिस कमिटी ऑन एंग्लो मणिपुर वार्ड लिसिंग मचानी पाल मरफुद्राग माथोई मार्टियस एंड फ्रीडम फाइटर कंगलिपा की चेयरमैन जॉयचंद्र कोंथो जमना फोंदोखरे वाफम मसी जस्टिस कमिटी ऑन एंग्लो मणिपुरी वार्ड लिसिंग मचानी पाल मरफुद्राग माथोई मार्टियस एंड फ्रीडम फाइटर कंगलिपा मणिपुर की निपान सुपा सापुंगखिबगी नुमित थौरम प्रेस क्लब तंगसी पांगथोखिबदा माना थौरम मपुगी वारोन पीरदुना फोंदोखिबनी ओदि मखाताबा मरोय पाउसिंग पिजरी हुयेल लान पाउना रिपोर्ट तौबदगी खुदोंथीबा थोक्तनबा ट्रांसफॉर्मर खाजिनख्रे पाउसी एसिना ममांग थागी 13 दा ख्वारमन कथेलगी फवोइबी कथेलगी हेक ममांग दा लेरिबा आलुगली ताबा लंबी परिंगे मताइदा लेबा इलेक्ट्रिक की ट्रांसफॉर्मर असि इहांग हांगना थमलकपना मी कुंगना चतुक चसिन तौरिबा मफम असिदा खुदोंग थिनिंगाय ओरे हाइना मियामना फोंदोरपगी मतुंगिना फोटोगा कोनना मियामदा रिपोर्ट तौखरबा मतुंगदा MSPDCL की माइकैदगी येंसिंदुना ट्रांसफॉर्मर असिना खुदोंथीबा थौदोक थोरतनबा खाजिनदुना सेमजिन साजिनख्रे ट्रांसफॉर्मर असिगी अकोइबदा खाजिनबना मनाक नंगना दुकान फमलिबा अमदि चतुक चसिन तौरिबा सिंगना पाउसी असिबु थागतनरकली कबुई समिति मणिपुर की मपोक कुमोन पांगथोखरे कबुई समिति मणिपुर की मरफुद्राग हुमदोई सुबा मपोक कुमोन थौरम ngarang ayuk langon warok lekai da leiba कबुई शर्मा ngapigani कबुई धर्म सभा मणिपुर की ऑफिस दा कबुई समिति की प्रेसिडेंट DL कबुई न मिफम मपु ओइदुना पांगथोखरे हाइरे लमता थाबुंग लाइनिंग मिफम पांगथोखरे अपोको मरुप थौसल मसा पुनम मितै लेपाक मणिपुर की मरफुद्राग तरुक सुबा लमदा थाबुंग लाइनिंग मिफम था सिगी अहुमदा कोनुंग ममांग दा लेबा इबो याइमा सुमांग लीला संगलेन दा पांगथोखरे मिफम सिदा सोशल वर्कर निथौजम जितेन अहल तरागनिथोय हौनो संगी मुतुम गौर मोहन अपोप मरुप थौसंग मसा अपुनबगी प्रेसिडेंट मयांग लंबम कुंज बिहारी अपोप मरुप लोसंगी वाइखोम बोरजाव अमसुंग योरबुंग अपोप मरुप की ओइनाम ओंबी असौबिना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइखी इजराइल तेहरान द लेबा फ्यूल डिपोट मंगा द नोंथोतगी लंदाखरे ओइल टैंकर ड्राइवर अनि यावना मियोय मरी सिखरे CEONIOPDC मखाताबा पाउ पिजरी यूनाइटेड स्टेट्स अमसुंग इजराइल ममांग थागी 19 दगी हौदुना ईरान दा लंदादुना सुप्रीम लीडर अयातोला
Ali Khamenei amasung atopa makok thongma military official sing hat karba matung mapani suba numite Iran gi konung Tehran da leiba maruiba fuel depot manga de Israel na nongthak gi landa chathakre nongthak gi landa chathagi ba adu da oil tanker driver ani yauna mioi mari sikre haina National Iranian Oil Products Distribution Company NIOPDC की Chief Executive Officer CEO Keram Benkaraj मीना स्टेट की टेलीविजन फोंदोखरे इजराइल की लांगे एरोप्लेन सिंह तेरांग या कोई बद लेब तोंगान तोंगान ब ऑयल डिपो सिंह द लंदा की बद चाउना अमांगता थोकी इजराइल की लांग की प्लेन सिंह नोंथक की लंदा चत की बादुदा तेरान द लेब थाव की डिपो मंगा चाउना अमांगता थोन की बग लोने न मई हौन साखी मई हौन साखी बादु लक्षिन मंगमले हाइना सीईओ केरामटना स्टेट टीवी द मखाता न फोंदोरखरे Iran changjab gi mauta America amasung Israel de hen kan ba pakhum pi gani President Masuk America amasung Iran ma pang oiduna Iran da sathar li balanda asida kaidamung da changjaroi haina Iran gi President Masuk Pezeshkian na phungdok khibaga loine na US amasung Israel gi apun balanda singbu hen akan ma mong da pakhum pi gani haina solution basina phungdokre Al Arabiya Pausina reporter ki wafam Muhammad America amasung Israel gi attack singda Iran kaidamoi da mai leiduna singa da banati haina su President Masu Pezeshkian akan wafam sing thamlakhre yimlo na rival lebak sindagi Iran da landana bhonar pa kayabusu he nakan ba mong da pakhum pigani haina President Masu Pezeshkian Iran gi TV da phungdok khibaga lone na Iran gi yengna ba singna leibak amatagi matengna Iran da landana ba honorable madu gi chapchaba pakhum pigani haina su President Mosu Pezeshkian na section wa thamlakre President Mosu na America gi military base leiriba yumlo na riba leibak singda landa khibadu ngakpi nemasu haijakhi hojik sanaba gi paw Delhi ki Jawaharlal Nehru Stadium da Fit India Carnival Lissingani Kungataru Hodokre. Delhi ki Jawaharlal Nehru Stadium held sports amasung community scripta loinana Fit in India Commission Lissingani Kungataru Hodokre. Yausang Sports Festival Losinkre. Pros and Cons Film Production na Sinduna tha sigi amadagi ngasi phawa chathar ki ba Yausang Sports Festival Moirang sigi MLA Thongam Santina athoiba mithunglen oiduna losinkre hai siga loinana lojare ngasi phongba uyelam pau che dagi khomjin jaba maroi pau sing khwai punopu amuka hana khurumjari